chị bay lẩu liên rô Vinh tu Emilia la rem dikin ya MYC Wisdom Wednesday ya kalau lo macho Vui na hianin le kabutiarina kanuna positive effect kung cha ane sang ke kalau share do na he kema personal experience ania ke aya cha soi tu ni tam tak pon mga masek voi na hianin kalau char to achanga kathil cha soi thei te kalau share do na I helai mi hi ka le khabu tlem te nya I kema inlam panga pasal kan imaten ka da boka he ngau hi tun haya ka le khabu char le kan pa in ne na kan char chen khatte ni boka le khabu hi kachar kwal na sa emema he hetak in huang hianin he kachar tlem te jinga mi ania han char big genre big te hi ka nei lawa tuna kalen hu deu hi chuanin fiction ni lawin non fiction te kachar na sa le zwala kate lai chuanin kachan na chu artist comics le tinkal le khabu nya chuan chu mi nu a chan Harry Potter a hang karon thauta karon kai sanga Harry Potter hi I kate lai mấy ni lau tun khen kapui tin nu pona min kai shwai tu le ka le khabu mangai ber te jinga mi ala ni renga le khabu ka chiara changa ka injir na sat na ber pakhat tu language ania English a han min chan puina se emema azia ale a chiara le a chong khengin ka le khabu chiara han min puya tu tun khengin kala mang chang kai emema ni Harry Potter bang hianin hetyang ang folklore lampang le fantasy lampang hi tun kheng ka atil pha he ale khabu ka chiar to kherlo pon Game of Thrones te Lord of the Rings te hi amunom ka tin ngai nom ka ti zo nga ni ta ni chu ase I min puina sat na thudang de chu imagination le creativity a min pui ka tia thil ka ti da renga he danglam deu hle ka ngai thwa theina hi min pechina Harry Potter kalo ngai san awang hian voina han Harry Potter ka soin hem point intimate he ma se kabul chan na ni wangin karon soi lang lo theilawa I enge thil danga hian danglam deu hle ka thil ngai to theina mei ba ka hianin I clear na danglam achang chuan result po danglam hi lo nei thechina ka lekha zia na a ani emo thil kan ti na renga I le thil pa ngai cha lo mishinga po I thil pa ngai cha lo alo thlen te hian chu tianga chuan sha thiam theina te himin pe chinin ka sha enkiran Harry Potter example a chuanin elves te an omta elves te englau dwarfs te an oma chung te chu I hey an rama khanin an khovela khan an husit china ni chu khatyang ang husit lo tur ani zia te hi binjir tir na sign ka sha te ma ke mani aya mi danglam deu an lo ompon chung te chu ke mania accepted theina hi binjir tirin ka sha kalau upat deu lek nu chang ka le khabu chiar te poi a in thak na sa ebe ma ka te laya fantasy ka chiar na sa te tu na chanin non fiction lampang hi ka chiar na sa to zo ka he tu na po hetyang le khabu ang te hi ka tun lai ka chiar na sa chanya her body and other parties ti te chan the power of habit ti ang ti te hi ka chiar hetyang lampang self help book te hi ka chiar na sa henga changa ka zir chwale dang chu kan nun hi eng tin nge that theyang berin kan manang ti te kan hun hi eng tiang chaberin nge kan mananga kan utilize theyang ti ang chi zong te hi ka zir na sa a chan me che chan vo te me che ai na ham that na kan nei theina le me che din hun lampang te hi ka tuina lamani wangin tiang lam hi ka zir na sa boka chun chu le khabu changa ka zir chwa dang le chu ni voina ka le khabu ron suggest to swallowing the sun ti nya ajiak tu hi Lakshmi Murdeshwar Puri ti nya aji ama sa chan ajiak tu chungchang hi tem kan soilo kanga ama hi Indian Foreign Service Officer nya kusum hi paria chu Indian Service sakha na China chuan India ayo in United Nations a hianin leadership position a kumsom pasari a omboka UN Women Head te ni China ama hi ami malnung hi angai sanom emema chuan hele khabu hi karon suggest han chu man tun hnaya ka le khabu char zinga kanun khoi bernin ka sha chuanin adot le chuan ama hi a pension hnuwa hele khabu hi aziaka he a first novel ania chuwang chuanin tunala ziak chan lo zia du dream nei tan po khan alat lai lo lu tukani ni hi mi sha chwa tira chuwang chan hele khabu hi voina ka lo thangani hele khabu hi karon than na than chu adang dai ka ti me ma hetyang story hi kala chiar ngai lawa hetyang thon thu hi ale khabu a hianin unau pati kamla le malti ti anya chu Maharashtra an thingtang khwa apyang anya an khwa khanin meithya te hianin lekha an jir sa ngai lawa chu apa in afanu te tana I zirna sang zok a o lu tu ka wangin apai chwa saka chuan afanu te nun chu
zirna sang zok awanga a inthakna satya lampanga nia tokna po nei chuang lawa happy ending tia han soitur storyline lu tukpo a chuang lawa ma se an nun kha zirna sang an nei awangin le apa ina an mani achan tat awang khanin a inthakna sa emema chu aro pui ka tilu tuka chuanin hele khabu hi I apa hemi aziak tunu Lakshmi hianin apa ina ama a support na IFS officer ani theina tura a support na a support tat na chungchanga apa be thana azia ani boka ama life experience shang te aron ziaka chuan hele khabu hi dangdai le deuh pakhat chu independence an swal lai India in freedom kan swal lai hun lai a be thana zia ania chumi chungchang te po chu a background na hian hmu tura tam mema chu aro pui ka chilu tuka hele khabu hi kalau thanga chuanin keima chuanin hele khabu ina an asoi hnem chu keima nuna thu asoi na satber jok te ang tiang chuanin engpu hi kan tum phot chuanin a then the ani ti hi ka jir chian phain ka sha tun hnaya chuanin enge thil sang lu tukte a lawa an mani po hi an khwa achanga meichia college kalma saper ania an khwa phe chuan college lawa Mumbai college an vakala an kalna college apo khan meichia khan tlem lu tuka mache chu ti chung chuanin an tum ma wang khan ati chapo le ati cha kha an ni zela chuan thil lati ngai lo po kha ati ma satu an nia wang khanin an tan hun kha lo in siam zela anom na tur hun kha lo in siam rem ve zela ni ti kha kazir siang mema chu hele khabu hi karon suggest thanani khati zong kha tun chu Wisdom Wednesday episode ta na kalo soi the chu nia adot le in lo chang le chho don ya kalome